Саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр, Актаңдай телекөрсөтүсү кайрадан сиздердин назарыңыздарда. Бүгүнкү көрсөтүүдө маркум төкмө акын Кара суу жергесинин Кахраман айылынын тургуну Токторбай Жунусов жөнүндө болмокчу. Бүгүн Токторбай Жунусовдун Кахраман айылында Жол чырак аттуу китебинин бет ачары болуп, урук туугандары, айылдаштары, уулдары, кыздары атайын ушул жакшынакай Актаңдай көрсөтүүсүнө дегеле айылдаштарына Токторбай Жунусовдун эскерүү кечесин өткөрүп берип отурушат. Маркум Токторбай Жунусовду эскерип, кыргыз элибизге белгилүү белдүү төкмө акындар, дастанчылар, ырчылар, дегеле айылдаштары жакшы каалоо тилектерин айтып, мектептин окуучулары Токторбай Жунусов жөнүндө далай жазылган жакшынакай ырларды окуп беришип, айылдаштары жакшы каалоо тилек айтып, а дегенде башында ыйык орозо айында Куран окуп, Токторбай агабыздын маркум элесине жайы жаннатта болсун деп туруп ак бата беришти. Хавалтан кыргыз калкымда акындар келип ырдасаң эли дайым тыңдаган. Эрмектеп сөздүн айткандан эли дайым жыргаган. Эмиң бүгүнкү күндө жалп эле элген айтып саламды Токторбай деген абамдын эстебей бүгүн каламбы? Током деген ким эле топтордун арасындан аралап ырдап жүрделе, көп нерсени билделе, көңүлүнөн илделе. Кыдыра басып туугандар кыйла жерге бар деле, кыргыздан бата алды эле. Ошентип жүрүп Токторбай анан залпакын болуп калды элең. Эмиң айта берсең эгерде жолунда дайым жанып турат чырагы, өчпөй турат бул күндөн ошо Токторбайдын ыраңы. Токторбайды тарбиялап өстүргөн ушул элибиз аман эсен турабы? Сиздерге келип ырдаган бактысы тура туугандар Шамырбектин булдагы. Канседагын калкында кайрылып келип бул жерге топтолуп келген себеби ушу Токторбайдай агамдын Жол чырак деген китебине жакшылап маани берели, дегелең жакшылыгын көрөлү. Ушундай улуу күндөргө ардайыма жетели. Жыйналып келген элибиз бир аз токомдун эстеп кетели. Келген эле ырчылар күлөп комуз чертели. Кадыры бар, баркы бар, ардайыма жетели. Бир кездерде Токторбай токтобостон ырдаса, элине дайым жүрөктөн арна о атып чыккан ырларын ардайыма арнады. Эмиң айыл чарба тармагы бир кезекте гүлдөдү. Ошол током баргандан ардактап дайым сүйлөдү. Жолон деген нагабыз ырчы болуп жүрдеді. Бекмамат деген батырдың ардайыма жандады. Кеч табалса Токторбай комузду колго кармады. Көңүлдөн чыккан ырларын көпчүлүккө арнады. Канседагың туугандар бүгүн келип тургандар, жакшы көңүл бургандар, асыл сөздү тапкандар, ардактап сөздү баккандар, Токторбайдай адамга тоодо сөздүн айткандар. Бүгүнкү күндө бул жерге атайын келип барыбыз сиздерге саламды бүгүн жолдодук. Канседагың бар болуп, келечегин элимдин ардайыма ойлойлуң. Ezelten elin ulu veli, jergesi jakşı sulu vel. Ezelten bayqap oltursam, akbaktadım göstürüp, baldarım murasına jetkirgen, elderin aman barsın bu, ulu güçü jıynalgan, mulan aksakalı jaykalgan, orozonun gününde, ulu güçü bul jerde, görsöň akındardı, kaşında koygon ermegin aman barsın bu. Emin agayını tuğanım, görsö, kadim Karasu'nun çeginde, bolbosam bir gesten öskön oylaymun, Toktorbay degen aksakal, tek Karasu'n emne bolup tur kırgızdın jeri töründe. Oşondan beri savallap, aysam dalay ırlar jaralat,
Tokturbayday qatanın, emin emgegin aytıp jatamın. Bayatan beri tuğandar, görse asmandan jağan jamgırın. Balkim tokomdun jaşı bolbosun, balkim jakşılıkты samagan. Oşondoy ulu bul jerde, bir gezde süzgen eken özgöçö. Önürdün jakşı gemesin, emimen balapan gezimde. Dale turat esimde, 60'tan aşkanda. Anan dalay jakşına kaybul jerde. Önürdün Kuday taalam tokoma, bir jolun jakşın kaçkanda. Görse esimde turat dale bir, getige ordolun oştun şarında. Akındarın toptolgon, oşonda tokonmaga koş bolgon. Balapanday çağımda, aytışkan elem bagişe, jarıktıktın delese. Azır bayka olturbay bu karaçın ulu gücü bul jerde. Tokomdun türdü kurdaşı bolbosa dostlarımın da jengese. Eme bugün tokoma kurup estelik, tokomdu bugün eskerip. Görse balapanday çağında, şake baykabaysın bul jerde. Ağala sakal atalar, balkim birge jürgen çağ eken. Alar turat bir yerde, gözünün jakşın kılgırıp. Bir gezden ösken karaça, balapanday gezinde. Özüm ösken alayda, 18 jak çağında. İştegenin yesimde, andan beri karata. Bütün Kırgız jerin narallap. Kançacılı bolbosun, dalay elge kızmatta. Zootechnik bolgo bolbosa jolandın delen al jerde. O tokoma başka bolgon oyları, emi kutlu bolsun tuğandar. Artından elin ester bugün bolgon toyları. Egerde bolsun karada, jetimiştin jerinde. Basıp gelmek tokobuz, mına Tokturbay ağam emneken. Bolbosa Şamirbek'tey ağamdın, canına dalay gepterin. Çaçıp gelmek ağabız, dalayırın bu yerden. Ağala sakal jaşkar barınan aytıp gelmek ağabız. Oşol üçün tuğandar, emin artından kalgan baldары. Bulardın alatı bolsun salmağı, kalay telem tuğandar. Bugün kut bolsun Karasu'dun çekinde. Tokomdun kut bolgon jakşı bayramı. Hey buyruğum menen Kudaydın, Cabrail perişte. Arafat'ın tosundan ruhsat alıp Kudaydan, adam jasabılaydan can girgizgen emespi. Oşul adam atanın kaburgasın çıkarıp, o benne jasap keltirip, çeveriligin bilgizip, içinden nurdu girgizip, al girgizgen emespi. Yürektörün sokturup, kan girgizgen emespi. Rabil Allah degende, adam mata o benne, tura gelgen emespi. Allah Taala gönüllün bura gelgen emespi. Adam mata o benne, beiştin törün caygıldı. Beişte nege bolot dep, bir alva şeytan kaygırdı. Jetti kavat beişti, cılan tuz kaytardı. Altın beri vökönü, azgırıp şeytan aldadı. Beiştin girip içine, o benne gecegin dep, o isteyip görgün dep, buğday verdik içine. O benne beyiş bulgaptır, oңdu jumuş kılvaptır. Karı kaynap Kudaydın, adam mata o benne, ökönü jergen aydaptır. O şentip gönün jaydaptır. Kuday karmap jılandın, 40 putun çap kesiptir. Karolçusun beyiştin, tüvünne şontip jetiptir. 40 putundan acırrap, jılan soylup getiptir. Turuktu işke jaravay, tuş geldi tuğup karavay. Toz kuş bolsa tentiptir, jalganı jok uşunday. Jılan menen toz kuş, jazalışkan uşunday. Ulamadan ulanıp, biz gele gelgen buzulbay.
Ey perişte nurdan jaralgan Kudayımdın kuldары Takır gözgö görünbeyt Kızmat kılat buldağı Adamdardın günösün Жазıp жүрgön uşullar Asmandağı Kudayga Taşıp жүрgön uşullar Kudaydan paygambarlarga Bolup жүрgön elçisi Hazreti Cebrail Öz möhnötün ötkörбей Bir жерге katıp jaşırбай Gerek bolgon uçurda Bir tamçısın kaltırbay Rızkı bölgün adamga Hazreti Mikail Adamdardın candarın Alıp жүрgön kim desen Azrail emes be Adamdardın candarın Sandığına çoğultup Salıp жүрgön kim desen İsrafil emes be Kur'an-ı Kerim uluk söz Kudaydan gelgen ıyık söz Paygambarım Muhammed Barıp kelgen emes be Bir parağın joğutpoy Bir da sözün kurutpoy Iyık Kur'an kitebin alıp biri gelgen emes bi. Ey alsızlardan arız var Aytıp berem silerge Kur'anda kança parız var Parızdın bari 40 bolot Aytpasam göngül buk bolot İslamda bolot 5 parız İlgiritpe aytam baykanız Birincisi imandır Musulman kızmat kılgaydır Ekinçisi namazdır Şaytandı Kuday adaştır Üçüncüsü zekettir Üydögü malından Ülüşün berip börettir Dördüncüsün oroza Bir ay karma üzböstön Mamille kılgın oşoğa Beşincüsün acılık Barıp kelgin Mekke'ge Bolsa jolgu karcılık İmanda bolot 7 parz Birincisi bul senin Allah Taala kudret Bardığından işengin Ekincisi perişte Jardam etiyet kövüşte Üçüncü gelgen gezekte İşenginin ürenip Kur'an-ı Kerim kitepke Dördüncü gelgen gezekte Paygambardın bardığı Bolsun daim esinde Beşinci gelgen gezekte Kıyamat kayın bulut dep Kıl tep dursun sezimde Katarına dadaşpa 12 parz var namazda Bir parzı bulut elimde Verilgin ilim bilimge Begorun olsun dilinde Amur marıp bir parız At karvasan bulardı Akır giyin jağında Avıdan bulut çoğun alış O katan 2 parız var Oy kalbay koysun karız var Adal menen aramdı Acırratıp tanışpar Gelip jettik kusulga 3 parız var uşunda Tanıştırıp aytabız Tayamımda 4 parız Baş ayağın sanasan Bardığı bulut 40 parız Uşunu menen bütömün O vakit çirkin kıstadı Allah'ın bergen camgırı İslam'da mınday karasan bul Allah'ın bolot eken rahmatı Akındar dele bayakı eskiçilikti karasan bul akıldın bolot tunuskasın Hemin kalktı biz mından bağlayla Törevay köpkürdevay bul jerde çamabızdı taştayla Ulu bir o güçü bul jerde turgan kalıktarga da Hemese biz uçuraşıp alalım Aksakal mından atalar o kalk kahramandın kalktara Amansın bu momunda bizdeydi bakkan bul jerden ağelecek Apalar nari beri çurkagan canında turgan jaş balдар Barınan o salam aytayında Doktor vay degen atanın o geçesin bugün baştayın Sak salamat o bolson orada men sanamdı biraz basayın Köpkürde vay o bul jerde gezegimdi törü vay men sağa uzatıp kaytayın Assalamun aleyküm aman ezin jatavı Tokomdun ulu güçü baldarı Ulu tokon avamdın bizdey tökmölördün içinde Öte zor bolgun eken de salmağı Hazır o darılıp algandır ava kemdin arbağı
Артынан ерчі biz çıkkan uşu tokomda yavalardın da baldarı. Ben bala kezden erçidim oşol gündür kesimde. Halida turattı sezimde. 15 yumurdan ilgere toğunu dağın erçidim. Uşunca olup telçidim. Abirok tamaşa kılıp ırgılsak tokum ramatılık aytçılı. Abdüelin ağayım menin uşunca kılıp jetelip östürdü dep tötölüp östürgön bizde bek ölüp ökömağa tamaşalap kalçılı. Oşonun estep men dağı biro hazır kuvanıp bunda jatamın. Bayama adam bege kemge bayttı kıskara kırdaylı dev ayttı. Eldir zerigip kedet anda dep jamgırdı mınan aldında jamgır javaydı al жерden üstünde çatır var eken. Emek içinde tamaşa kuru bırdaylı. Baya jol boldun akam kep ayttı. Doktor bay akam dep ayttı. Adaşıp kaldı çok heves. Çın aysam sözünün gitti katası. Açıqırağı aytkandan ulu tokum. Jol boldunun bolgun ele ökül atası. Anan Şakem mağa kep ayttı. Dağı tokomun aka dep ayttı. Biz akınдар tamaşalap koyuçelek. Şakemdin tokom bolçun ögöy atası. Şaken arka jaka barбастан жага менин айтылган мына сөзүмдүн бар беле мында катасы. Төребай мындан айткандай, о Шакемдин болчу Токторбай чынындан өгөй атасы. Анткенин өзүнүн калган атасы Кара Ташта карачы. Анан шабы Токторбай акамды жандап жүрчеле, кахрамандын канча жүргөн калаасы. 30 адырга келчиле, жакшыраак ырды чынында токомдон үйрөнүп чында кетчеле. Азыркы күндө ата баланын кандай болгон санасы. Ha бирок бул тамаша болсун карачы, көңүлүнөн албасын. Буларың мени мүнтүп тамашалап айтат деп анан мени тормуз кылып салбасын. Төрөбай эмиң улачы дағы қандай жорық бар екен бұл жерде тамашалап ырдайлы. Kızkara kırdap getkile dep işaret kılıp jatışat. Kav vakit kengre bolgonda karap turgan kalayak kalagan tamaşa sözgö batışat. Eki akımında çıkkanda baya sadak emen okşogon aksakalдар kaçışat. Emin үйüne varıp jatışat. Ha birok jaşı kıylaga varsa da uşindi göngül açışat. Emi tamaşa bolsun, ırı bolsun, aylanayın havalar. Alamda jarık gün bolsun, uqqanыңар ırı bolsun, jakşı sый bolsun. Görgönüңөр toy bolsun. Buna güz gelip kaldı tuğandar, murda kırman bolgon dedi, şu kırmanыңар mol bolsun. Ulu tokom arbağı bardığındı koldosun. Ey Төрөбай айтып кеткендей, бары жок жакшы мол болсун, дегеле жеңемдин бул жерде оорганы болбосун. Жан эле келдим ооруканадан деп айтканда менин өпкө жүрөгүм козголду. Анткени мен деле Токторбайдай аганын элеси мында топтолду. Анан балдарынан рахмат, о атасы мындай сыйлаган. Enesi жақшы болгондун балдары чыга турматтайт. Enesi жаман болгондун балдары күндөн чыркырайт. Атасы жақшы болгондун абир алат баягы атактаңкты баркташат. Эгерден атасы жақшы болбосоң, ол үрүштү алар кимден алышат? Акыл менен насатты исламда чында баякы ата-энеден алышат. Ата-энени баалаган абир таап жыргашат. Эгерден абирди мындай таппаса какталада курушат. Эмин убакытты карайын, маңдайда турган жеңемдин эки аты бар экен, мен ошонун азыр билип алганмын. Карачат деген аттары мага жагып турат, чынындан акыл кара чачпы билбеймин. Эркелетип койгонмун ана арасын эстейин. Анара менен карачат ким болсо да чынында биздин Токторбай аканын абирин жаш кезинен сактаган 10 күн келбей койсо да 10 тобой жеңем тынчуктаба баары жогун барктаган. Эми ушундай сонун балдарга акыл насат көп айткан. Токторбай акамын акылын берсин сиздерге, бирок жашын бербесин Кудайыма. 80-90 жаш эмес 100гө жетиң ылайым. Ошол кезде сиздин тоюңузду биз ырдап туруп бул жерде де. Анан жыргайлы, дайым жыргайлы.
Ағасы ырдап тұрғанда бізде баласының ырлары түмеле қалат екен тоқталып. Бірақ жесең өзіңіз білесіз, жаш баланың түмелең өзі кетет шоқ болып. Өзіңден илимге жақын инсансың, жеңемден орысын айттың, бұл жерде дем салып қойсаң жоқ болады. Ырдап тұрса қайныңдың ардайымын деп қақайтып, жеңеме бір дәм салып қой, аласың дайым сақайтып. Бәлі мен жеңемді дәм салып қойым сақайтып, анан үйің орғанда аялың қалбасын қақайып, аға деле қошы дәм салып қойым сақайтып. Намашам көгім ұбақта, тұрыпсың барсам бұлақта, қайрадан естің жүректің, ай, қыршында жашты құрақта. Қайрадан естің жүректің, ай, қыршында жашты құрақта. Естечі күндер өткенде, шашымдан сылап өткенде, кетпечі бір аз тұрғыны деп, ай, чақандан суны төккенде. Кетпечі бір аз тұрғыны деп, ай, чақандан суны төккенде. Қиялай басып сен кеттің, қинап бер жанды дәңдеттің, қылғырып көзге жаш алып, ай, қиладан кейін мен кеттім. Қылғырып көзге жаш алып, ай, қиладан кейін мен кеттім. Қиладан кейін мен кеттім. Ақындарың алдында, шакирттері қашында тоқымдың ырдап берген Турбаева. Арбағын сыйлап тоқымдың еле, байқап тұрсаң бір кесте тоқымдың ырына мұйышып жырғап келген Турбаевың емін ошаны қошы ұрдайлам. Абдикен алт жағың мұнда бар әлің ақындық бүгін жағынан екі саптан ашпай ырдайлы. Ансыз деле иничек сенің екі сауырың Турбаевы. Екі сау емес қаласағың, анан 60 сапқа созылы. Қалың ел келіп тұрғанда кичіне тамашаң ырды қозғойлы. Тамашаның айтпасаң ақындық жайың қайды екен. Еме иничек жеңевістен баштайлы. Азамат садаған балдар деп қойып, жеңекен бүгін алды да, жеңевіз емес қарачың алтында енем қарачы, алтындай сонын ырларды мұйы ұғыпты жатпайбы. Емін ырдап жатқан кезімдің есіме түшті бір деме, алалық тоқторбай ағай кимелі, толқында белдім бірелі, Junusуп деген кимелі, азырқы төкмің ақынға тең асмандан дейген күнелі, ошондуктан дой қарачы, Улығы Рамазан айында, тоқымдың тойы болған чағында, бұлыт емес қарашың ыйлап жатат күнделе. Андықтан бүгін туғандар, құтты болсын туғандар, бүгінгі чоғылған елдің майрамың, күшіндай болсын дайыма, көбейе берсін тоқымдың ошондай ақындық жақтандай қарачы тарықта мұндай салмағың. Андықтан бүгін айтарым, бар еле менің доң арманым, учурашып тоқымын батаны бірок доң албады. Ошол менин доң арманым, эмиң эсен болсун дой балдарың, эсен болсун жан тоқо, арқаңда қалған қарачың ана ренем дөй доң алғаның. Өнеке сізге қаларым, ылайым жүзге шығыңыз, невере менен чебере, қарачы қывыралардың дайымаң үндерін емін ұғыңыз. Андықтан кече
Özöndün suusu solgonsub, tokom gözün cumganda, ökünüştü gıyla jürt ömürünün azına, kalsa da tokom gel albay kalkının gündö kaşına, kılımdar yaşayıp öskörbeyiz bir kırgızga olup kazına. Deputatlar siyaktı yinim bozup jatkan şagыңды, biroq senin şındırbayın şagыңды. Jana jеңебиздin aytsak dep altoz gep menen çınında, jеңемdin aytıp kaysak dep sagan alım sabak taştadım eleğini çek. Sen dağı gettin savalap, biroq uşunday gezde karaçın, önörüň bolsaň içinde dalay ırlar jarallat. Emi jеңemdin aytıp bereyin, kaşыңda turgan karaçı, kızıldan bugün kiyingen, kıyla kızmatyň oylasaň, anar kanday suluğunun bir gezte tetigi kadırı eşmeden tokomon özü bilingen. Tokom bir gezteçinin aytçele te törüne jеңemdin barganda anan aksakaldar baykasan tokoma bermeybiz dep bir gezte tokomdu kıynagan jayın ukçelem emin oşol tokomdun çınında nasibi bayka bul jerde koşkonunun ırdagın anan kaşında turgan dokondun dostorunun ırdagın bayatan beri kanda eken janinim senin alatuğu sıyların eme ini çegin bul jerde kırgız eldin çeginne çıkıp jatat atagın anan dağı uzayta versen sözdördü munda çıkıp kalat paçağı. Irdap jatkan ırımdın oň ulagany gelgen be, paçagymdın abdykem çıgargany gelgen be. Bolbosoň ırdap bugün ötölüň anarada yeneni, anaraň ene galarym, sizdin üýge tolsundoy kutuňuz, mından arı garata takır orwasyn butuňuz. Kuday Taala kudret oňundan sizge berseken, jakşylyklar daima kuyuluşup doy gelseken. Oşolan arkanda yenebiz, saparday bolgon aganın, uğuldaryň emes karaçy çeberelerin görseken. Emi sizlerge galap ötörüm, jakşylyktyn jyşany bolup dursun elimde, karaçyň anar enebiz. Karaçı dalaylardın apası, okşop ketet bir oktamında Şamırbek akemdin apası. Jеңemdi bugün akadep, жаңылып жатkan uwagın, jеңelerdin mobul gezde sagınıp jatkan uwagın, kansedeleň ini çek, kırgız eldin törünü, önörüңdün örgösün çabılıp jatkan uwagın, emin agayını tuğandar, mına jamgırgada karabay, elesin sıylap turgandar, anan bayatan turgan momunday, akındardın tördögü, jеңесин sıylap turgandar, anan Toktorbayday aganın, baldarınan rahmat, bir gesten ösken karaçı, koyun koltuk alışkan, munan alakandı çavuşkan, kahramandın kadimki çaldarınan rahmat. Eme jürsek boldun uşintip, önördegen uludur, bir geste toktogul gelip vırdagan, anı toptolgan eli sıylagan, barpı gelip vırdagan, anı bapıra veli sıylagan, kaşımda tursa kalkımız men kaysi yerden kıynalam. Kaneke, emi köpke sozup koyboyun, amandıkta jüröllü, 30 günkü orozu, kut bolsun elim barına, anam bayattan sözdüm geplerдің, hagayını tuğanım, uşen elesin toqam kavıldı. Mına urmatlı telegörçüler, Toktorbay Junusов jönünde jakşı kaloo tilekтерде айтылған, ақтаңдай акындардын ырларын угуп көрдүңүздөр. Дегеле Toktorbay Junusов жөнүндө айта берсек түгөнбөйт. Ал киши жаш кезинде коргошун ырчы менен айтышып, айтылуу бала ырчы Сыдыктын жээни, дегеле биздин төкмө акындарыбыз маркум Тайырбек Сатыбалдиев менен ошондой эле далай акындары менен айтышып байгелүү орундарга ээ болуп, Ақтаңдай коомдук фондунун мүчөсү болуп, аз жашаса дагы көптү элибизге аткарып кеткен дегеле Ақтаңдай акындарыбыздын бири Токторбай Junusовдун элеси түбөлүккө элибиздин эсинде калмакчы. Анда эмес урматтуу туугандар, Ақтаңдай телекөрсөтүүнүн атынан, Элтер коомдук теле радио компаниясынын жамаатынын атынан Токторбай Junusовдун айылдаштарына, уул кыздарына чоң ыраазычылык билдиребиз. Ушуну менен Ақтаңдай телекөрсөтүүсү соңуна чыкты. Саламатта калыңыздар.